To je baš dobra stvar. Kogod je to izmislio da je to odlično, ne? Potrebu sam vidjela najviše kad sam bila odsutna van salona. Recimo, to mi se često znalo događati da upravo kad izađem van, da me neko zove, želi se naručiti i ja u tom trenutku nemam tu bilježnicu sa sobom jer je bilježnica dosta velika i problem je nositi to sa sobom konstantno, ne? Baš te poruke što klijenti bi slali preko WhatsAppa, da jednostavno nisam stizala toliko odgovarati klijentima u pravo vrijeme, ne? Jer u principu svi su više manje očekivali odgovor u nekakvom normalnom periodu. Znači tijekom dana uvijek je malo nepristojno slati odgovore tipa oko 10 sati na večer ili 11 kad već svi spavaju jer je to osobni ipak telefon. Preko Zoe je to puno jednostavnije, preko aplikacije. I na taj način se može odgovoriti kad god. Jednostavno ne osjetim toliko tu vezanost sa osobom toliko, ne? Pa zapravo jako dobro iz razloga što je nas troje uključeno u salonu i povezani smo. Svi skupa imamo aplikaciju na mobitelu, tako da u svakom trenutku ako sam ja recimo zauzeta, tu je moja sestra koja također radi sa mnom, pa ju zamolim da ona recimo uvede klijenta ili pogleda što imam naručeno i tako dalje. Tako da je komunikacija puno brža i fleksibilnija u tom pitanju. Jer je puno lakše sada, s obzirom da u aplikaciji su određena i trajanja usluge, tako da i mojoj sestri to nije problem već vidjeti koliko ta usluga traje, pa tu nekako pokušavamo olakšati jedno drugoj, ne? Preko aplikacije su se čak počeli neki ljudi koji ovako recimo, kak ima dosta salona koji već koriste tu aplikaciju, kozmetičkih i frizerskih, kupci jednostavno sad već vide, imam recimo 2 klijentice koje su došle upravo preko toga, znači vidjeli su salon, dopala im se slika i onda su jednostavno se žena naručila preko toga. Znači to je isto jedan tak backup. Sve je to relativno novo, ali jako dobro to funkcionira. Klijenti su oduševljeni. Sad smo i na našim društvenim mrežama isto objavili tako link da je dosta klijenata se čak i naručuje sami bez uopće da su me kontaktirali telefonski prije toga i zbilja nema problema što se tiče niti narudžbi, niti vremena, sastavili smo sve kako ide i to je vrlo jednostavno funkcionira i brzo i efikasno, tako da sve najbolje u aplikaciji.